bayakhala eBhongweni ngoKate Matlala kuthiwa hayi bo, ever since uKate afike lapha kuningi nje lokusolisako. Kuze kwadzingeka ukuthi kumele bayende i-security be-tight kakhulu, like extra tight. Cause kuthiwa ama-request langenako lapha lafuna kuvusela uKate Matlala, hayi bo, ilayini bangaka. Bonke labantu bafuna kuyokuvusela Kate. The question is, ngibobani abantu laba laba-worried kangaka abafuna ukubona Kate? eBhongweni bathi akusindawo ukuthi udovakasha sinoma kanjani. Kusho ukuthi iliqiniso le nto beyikhulunywa ukuthi Kate le eGosimapuru beka-treat-wa as a king, like cause kuthiwa umfati wakhe bekamvakashela every day. Manje lapha akusayendeki njalo. Nabo-ke phela sebabhizi bafuna kude abatombona bafuna kumlethela kudla. Hhayi kukhulu shame loku nalo baba. And siyati ukuthi bobani edinga bavele. Even though bona bangeke baze bavele ukuthi bobani, mara batothumela abantu ukuthi baye le. So Kate ukuthi itholele eBhongweni itithulele ingaveli emaphepheni, but because sekunaye kuningi guys. So yena ngabe uthi ukukhulumela iqiniso before nje amosha isikhathi ngoba kuyabonakala ukuthi uyafunwa. Asathi ukuthi ufunwa ngilabo labafuna ukuceda ngaye azokhona ukuthola nobufakazi, or ngilabo labathukile ukuthi njengoba sekalapha kade buya khona. Might happen aqale ukucula phela, acule. Akakacithi ngisho inyanga, mara hhayi sekuyavakala ukuthi ukhona. Kusho ukuthi la afika khona kuyavakala. Kumbe labo labafuna ukuvakashela Kate bebatitshele ukuthi eBhongweni ngeke baze ba-complain-e, ngeke baze bayifake emaphepheni cause bayati ukuthi eBhongweni i-prison lengasheshi ihambise tindzaba ngaleyo ndlela. But lokhu seku-raise ama-eyebrow ukuthi hayi bo, labantu batimisela kangaka tofuna kutovizitha la. Baphetheni? Abaphethe ibhomu baphetheni? So yabo guys ukuthi kuningi Kate loku neligama lakhe nje. Kwavela igama la-Kate kuntshintshwa ngisho. Guys, that's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Ndonibona ku video elandelayo. Bye.